Na 27. noembri 1919. godina brzo na člen 56 od Nejskiot miroven dogovor, Grcija i Bugarija ja potpiša konvencijata za dobrovoljnu iseluvanje na Grcite od Bugarija i na taka narečenite Bugari od Grcija. Posilata nova konvencija i pod silen grčki državen pritisok 86.000 Makedonci bea proterani do Bugarija. Vo jedan kratok istorijski period od 1913. do 1928. godina vo Egejski oddel na Makedonija bea kolonizirani 53.000 Grci po poteklo i jazik. Grčko-turskata vojna od 1920. do 1922. godina beše posljednjiot istorijski obit na malotono, ambiciozno grčko kralstvo da nametne i da realizira jedna davnišna velikodržavna vizantijska politika. So bitkata kaj rekata Sakarija i so pobedata na Kemal Mustafa, Turcija istorijski definitivno im stavi kraj na ovije velikodržavne grčke ambiciji go odnos na Turcija. Razgovorite za mir među dvete državi, za rešavanje na spornite prašenja, se vode avo Lozana, Švajcarija, u 1923. godina. Posilata na Lozanskiot miroven dogovor, od Egejski oddel na Makedonija bea proterani 350.000 muslimani, od koji 40.000 i 820 Makedonci su muslimanska veroispoved. Na mesto na živenje, na iselenoto naselenije, Makedonci i Turci, Grcija go prihvati hristijansko naselenije od Mala Azija i širum svetot, i vo Egejski oddel na Makedonija kolonizira 618.000 različno naselenije po svojeto nacionalno poteklo, jazik i takanatamu. Sotoa Egejski oddel na Makedonija pretrpe golemi etnički promjeni i go izgubi svoj tradicionalen makedonski istorijsko-etnički lik. So smenovanjeto na etnički odsostav na naselenijetovo Egejski oddel na Makedonija, Grčkata država so zakonot od 1926. godina nova južno-makedonska provincija i dade grčki toponimen karakter. Brz osnovan ovoj zakon, site iminja na rekite, planinite, selate i gradovite dobija grčki iminja. So anektiranjeto na Egejski oddel na Makedonija, Grčkata država počne da sproveduva u isto vreme i politika na denacionalizacija i asimilacija na makedonsko to naselenije. Makedonsko to ime beše zabranito i Makedoncite se imenuvani za Bugari, Srbi ili jednostavno Endopi domorodci. U isto vreme site Makedonci bea dožni i prinudeni da gi izmenati minjata i preziminjata i sekoje makedonsko prezime trebaše zadolžitelno da završuva na os, es ili ulos. Se zabranuvaše makedonski od jazik vo međusemnata čovekova komunikacija, među roditelite i decata, među selanite, na svadbi, sedenki ili na pogrebni rituali. Makedonski od jazik i makedonski od zbor se zabranuva preku usmenata i pismenata naracija, preku pesnata, oroto, humorot i takanatamu. Prekršovanje to nova zabrana povlekuvaše kazna od moralno i psihičko maltretiranje, plukanje busta, svirepo tepanje ili proboduvanje na jazik od soigla za sekuj izgovoren makedonski zbor. Slovensko to pismo i site crkovni natpisi bea odstraneti, a ponajdenite crkovni ili laički slovenski knjigi se uništeni, kakovo periodot na panariotsko to srednovekovje. Upornost avo toj odnos beše toliko golema, što slučajno zaboravenite slovenski crkovni natpisi bea odstraniti i po 20 ili 30 godini. Paralelno sa odstranovanjeto na sekakva traga od makedonskata istorijska pismenost, žilavo se progonuvaše i živiot makedonski zbor. Razni nacionalistički bandi gi krstosuva makedonskite sela, go maltretira i go ubeduva makedonsko naselenije da zboruva samo na grčki, dokolku saka da go vidi u trešnji od den.
Grčkата националистичка организација Елинико Македоники Тихми, Грчко-македонска тупаница, во своите прогласи од 1926 година ги предупредуваше македонците дека строго им се забранува да го користат својот мајчин јазик и оти се должни да зборуваат само грчки. Најсуров напад врз македонскиот народ и македонскиот јазик се вршеше за време на диктатурата на генерал Метаксас. На 4. август 1936 година Метаксас воведе диктатура во Грција. Поради кршење на забраната за користење на македонскиот јазик, речиси 5000 македонци беа осудени и прогонети на суровите грчки острови. Истовремено, возрастните македонци, без оглед на длабоката старост, беа принудени да ги посетуваат така наречените грчки вечерни училишта за да го научат мелозвучниот грчки јазик. Сите овие мерки Метаксас ги спроведуваше зашто сакаше да создаде држава со една нација, еден крал и еден фирер.